Postoji ono jedno pravilo koje kaže da bi trebali 20%. Ja se ne držim toliko tog pravila, svak treba za sebe procijeniti. Ljudi se pripadnu kad čuju 20%. Zaboravite to pravilo, krenite s 20 eura. Pa ćeš ti već vidjeti šta će se događati poslije. Puno ljudi mi kaže, krenuli su investirati 20 eura i sad ono odmah veselje, neko investira. Kaže, odmah pazim di ću potrošiti. Ja sam, kaže, danas naručiti neku dostavu. Ne. Ja sam se jutros diga ranije nešto napravio neki brzo šnicel bacija i ponio ga na posao da uštedi 5 eura. I navike se mijenjaju druge i potrošački. Zato je dobro to investiranje, daj stavi 10-20 eura povremeno, potaknete da pametnije trošiš. Ja se sjećam, meni je bilo wow, kad sam počeo, wow, ja sam sad investitor. To je kao da mi se jedna stepenica u životu mom od prvog investiranja. Ja sad investiram. I to uopće ne treba biti veliki iznos kao što ljudi neki misle da treba 1000 eura. Ma imate aplikacije 10 eura.